umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, twizere ko muri kwinjira muri weekend mumeze neza cyane. Nkuko mumaze kubimenyera rero, uyu ni umwanya w'amakuru muri Kinyarwanda. Nge nderekene inkuru murazi kubana nawe, mbahaye ikaze. Nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, munyemerere tubabwire ingingo z'ingenzi z'amakuru araza kwibandaho. Turaza kubabwira ko mu karere ka Kamonyi site ikosorerwamo ibizamini bya leta yafashwe n'inkongi y'umuriro. Turaza kubabwira kandi ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 kuwa 24 Nyakanga 2025, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bayobozi barabakurikira mu buryo turaza kubabwira. Nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, no mu myidagaduro turabaturiyo nimujye kure, tubahaye ikaze. Nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, munyemere duhere ku makuru ari kuvugwa mu karere ka Kamonyi, aho site ikosorerwamo ibizamini bya leta yafashwe n'inkongi y'umuriro. Byinshi kuri iyi nkuru. Inkongi y'umuriro yafashe zimwe mu nyubako z'ishuri ry'isumbuye ryitiriwe Mutagatifu Maria Adelaide rya Gihara, riri kwifashishwa nka site yo gukosoreramo ibizamini bya leta byo mu mashuri yisumbuye. Kubw'amahirwe ihoshwe itarangiza ibintu byinshi ndetse itanageza abika ibizamini. Byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 25 Nyakanga 2025 mu mudugudu wa Nyagatare, akagari ka Gihara, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi. Ryafashwe n'inkongi y'umuriro ihereye mu bubiko bw'ibikoresho bitandukanye birimo n'ibishaje. Abahaye amakuru igihe bavuga ko iyi nkongi yahereye mu gikoni cy'iri shuri ikomeza igana muri ubwo bubiko butangira gushya. Umuriro ukizamuka, abari aho barimo na bamwe mu barimu bahacumbitse baje kuhakosorera bahise batabaza inzego z'umutekano ziza kuzimya uyu muriro utarangiza byinshi birimo n'impapuro z'ibizamini by'abana bategereje gukosorwa. Umukozi w'umurenge ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Runda, Ukwishatse Francine, yavuze ko iyi site iri gukosorerwamo ibizamini yafashwe n'inkongi y'umuriro ihereye mu gikoni ikomereza mu bubiko bwabagamo ibikoresho bishaje, ariko ntiyabasha kugera hari ibizamini byakosorwaga. Ati ntacyo byangije ku mirimo iri kuhabera, ndetse n'abakosora nibo bagize uruhare mu gufasha inzego z'umutekano kuhazimya, ariko ibintu biracyari mu buryo n'imirimo irakomeza nta kibazo. Inkongi z'umuriro muri iyi minsi ntizisiba kwibasira ibikorwa bitandukanye ahibukwa mu karere ka Kamonyi ha vuba. Ni mu kigo nderabuzima cya Musambira cyo mu murenge wa Musambira cyahiye muri Werurwe 2025 kigakongoka ndetse hakangirika byinshi. Eric niyo nkuru, Meya Boss TV, mu karere ka Kamonyi. Nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, nitwasoza tutababwiye amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro. Duhere ku nkuru y'abasore babiri mwakunze, abasore b'abanyarwenya bakunda kubasetsa, abasore bakunda kwambara ibisa, mbese abenshi bazikari n'impanga. Abo n'abandi ni buri kantu na buri nguni, aho hari hashize iminsi buri kantu yaracumbikiwe muri gereza nk'uko mukunda kubivuga ngo ari mu maboko ataraye, niko njya numva babivuga. Rero ubu ngubu ari mu maboko ye, ubu ngubu yarekuwe nyuma yuko basanze icyaha yakekwagaho cyo gufungirana abakobwa kitamuhama. Tunyarukire ku mukunzi w'imiziki y'urukundo, cyangwa se ukunda gukora imiziki y'urukundo cyane ikabashimisha, uwo nta wundi ni ya mpano mwakunze cyane mu ndirimbo z'urukundo. Ubu ngubu mumenyereye adakunze gukora video y'indirimbo ze, ariko ubu ngubu indirimbo yitwa Uzakunde imaze kujya hanze mu kanya nyuma y'amasaha 2 igiye hanze. Ubu ngubu wayibona ifite na video nziza, ubwo mwajya kuri YouTube mukaza kwireba. Ni indirimbo nziza yitwa Uzakunde ya mpano. Nshuti bakunzi ba Meya Boss TV, munyemerere amakuru yacu tuyasubikira ahangaha. Amakuru yacu nakagaruka n'ubundi ku munsi w'ejo turi kumwe. Mugire ijoro ryiza kandi mugire impagarike ubugingo. Nderekene inkuru, ndabashimiye.